huinga kwa hoko ai. Kapone ka ke humaru ya mamani kwa ki tawel pete tawe veko veti. Ki ka venga tau ma ve fa hoko le. Tonga. Ko tu e ngahi tu I pa ko eiki o ngahi eiki. Whakatapu ki he pulele o leo o e potonga mo ui, to ki tafu sfifita. Ata whakatapu ki he tangata eiki pātele e peli manisela, pe he fōki he kau taki lautu hono kotoa o tau kau ngā kau he pongpongini. Whakatapu atu ki a tokitasi au si ka koe matao tau, ki he mo ui lelei, ai tau longa I whanau. Whakatapu atu ki he pule o e waakitua e potungai mo ui tok tā o whatukia. Atu ai whakatapu ki he imai mahavea ka koe kaunga ngā ue me he vaccine, new vaccine project I hono whakaivia o e polokalamba ngā ue ke huhumalu I atonga. Whakatapu atu ki a Sister Meleinu Felice, koe pule nesi atonga. Pehe ai whakao te whakatapu ki a Sister Seilini moitoenga e kau nesi hono kotoa pe o taulo nuku e malumalu e whare ko eni. Whakatapu whoki ki he whakafofonga o ngahi whae me he ngahi kolo. Tupo whakakovi kai tau. Pea pehe ki he ngahi whae kotoa o tau kau ngā kau I pongpongini. Whakaot ai whakatapu ke hoa ngā ue makehe o potungai mo ui I he polokalama huhumalu I potunga ue ako. Kia Mr. Hepeti tā kei whanga. Mo kau whafofonga kotoa pe mi he potunga ue ako he pongpongini. Ka ata ke tau kamata e polokalama mahu inga e pongpongko eni. Hange pe koia aku mo lawe ilo I, koe ahoni, koe aha whakamanlahi ia, aku whaiai hono whakamanatua, I mamani hono kotoa, ai mahu inga e polokalama huhu malu I, mo hono malu I ai toko taha hono kotoa pe, me he ngahi whako utua, oku malawa ke whai hono toka ngai kina ke malu I ake tau ngahi mo uilelei. Aia oku tau whakahoko mo tau tolu I tongani he pongpongini. O kai pe whaka hono tau mua o mai ke whai aki ai toka ngai kina o wike mahu inga koe ni, aia pe o mo mea mai ki mo ani o pehe mai, immunization for all is humanity possible. Koe huhu malu I o malawa ke hoko koe whakahauwhi mo ui ma ai taha kotoa pe. Ko ia ko whatongia ke pongpongini, kono whakahoko atu e tau polokala ma, pai kai ke toi whakaloloa, o ko whakawhe ia hene e tangata e ki whaiwhekau, pātele e peli manisela, kene ka taki mai o kamata aki a katoa ngani a hono tāpo e kina ki tā tore pongpongini malo. Ke tau lotu, I e hua whae tamai, me moi alo, me moi laumarie, ma oni oni. A reading from the Holy Gospel according to John, chapter 20, verses 11 to 18. Mary stayed outside near the tomb, weeping. Then still weeping, she stood to look inside, and saw two angels while sitting where the body of Jesus had been, one at the head and the other at the feet. They said, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she replied, "and I don't know where they have put him." But as she said, she turned around and saw Jesus standing there. Though she did not recognize him, Jesus said, "Woman, why are you weeping? Why are you crying? Who are you looking for?" Supposing him to be the gardener. She said, "Sir, if you have taken him away, tell me where you have put him, and I will go and remove him." Jesus said, "Mary." She knew him
Then she said to him in Hebrew, Rabboni, which means master. Jesus said to her, do not cling to me, because I have not yet ascended to the Father, but go and find my brothers. Tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God. So Mary of Magdala went and told the disciples that she had seen the Lord and that he had said these things to her. O tua mafi, koe mau tamaia a Fiona. O ku mau lo nuku I he malu, whale I kini. Koe uhi pe koe whamanatu whamaman lahi, o e huhumalu I. I nase ho mau ki I whanua ko tonga. O ku mau kore ahu lau marie, ki nofo ia I he polo kalamani, pe moe mau whai kātoa ngani. Tuke mau talaki, a sesu, a eiki toi tuu I he mau mo ui. Ko uhi pe ko koe pe e toke tālahi, ko koe pe e tau hisipi lelei, ko koe pe e eiki toi tuu, o ko ke whakaai ki mau tolu I he mea hono kotoa. Koe mafi koe ngahi mafi, koe helo koe o whakahoko amana ki. O ku mau korea, ke tuku mai hao tāpuaki, no foia, e whare o tupou, kau mahau eiki, eiki paremia, ai kau minista, ai ngahi potu ngawe, au mau ki whanua ko tonga, whakatawangi ke mau mo ui honga ia, I ho tauwhi, pe moho alo o wha, o ku whai ki he mau mo ui. O ku mau te kāki atu, koe uhia, I whakalao whainga marie, ai mea hono kotoa, o e whakataha angani, tu ke mau tala noa I he melino, pe mau talake pōpoaki ko ia, o hange ko ia koe mau talaki, a sesu he mau moui, ko koe pe ai eiki toi tu iyo, na mo mate u ke pure ki ai, ka koe uhinga ia mau whakatataha, ko uhi pe koe mau ngawe o ku whai, kono tanu maki kai ke ngata whakalau maari, kai hulu atu ki he sino whakamāteri o e tangata pa mo e whine o tonga. Whakatawangi o mea ka teki mau tolu pa ke wha o whare ho lau maari I he fia o e toi tu u. O hake e ngahi mea ni hufanga pe I a Kristo ko alo ka koho mau e ki. Ameni. Tau whawhetai ko toa pē, ko hia ko lot lelei, ko whakahoko ma ki tau tauri he pongpongi ni, whamalo ato, patele e peli mansela. Tau hoko at pē, whakatatau ki tau polo kalama, ko whakawhea tok tau o whatukia, ka koe CMO for Public Health, kende whai elea tari, ma ki tau tauri he pongpongi ni malo. Tap ke awhio ai o tua mafi, I o tau lotolotonga. Tap ke tangata eiki pātele, ka koe whakafofonga o e eiki kātanali. Whatulo wat ki he whawhalanglangi, pa kou kore whakamore ke ungawe ak pe mua e tala whakatapu kakato, kua ose ono au whaki. Kai ata ke u whakahoko atu, ai lea tari e polokalama o e pongpongini. O tau kau whakataha pe mo e lotlelei, kua kamata aki ai o wau maho ingani. Ai whakawhetai ki he o tua mafi e ni whina ngalo lelei, kai atau tolo ai houa mo I aho whakoloani. Ko whiawhia mo I loto maulalo mo oni, ke tai lelei ai tangata eiki, pātele ka koe whakafofonga ia o eiki kātanali, whata e peri mansela. Pehe ai tai lelei o whakawhalanglangi, ka koe CEO leo e potunga we mo ui, Dr. Cecilia Fusfifita. Pehe ki he kau whakawhelea o ku amanake mo whakakoloa
ai haa whangani pa moe whonua foki. Aki ho mou tau kei he ngahi malai kehe o mou whakahoko whatongi ai. Pe whaka e tai lelei ki mou tolu hono kotoa pe, ai kau whakaafe, moe ngahi hoa ngā ue, kua mou mea mai, ke tau kau whakataha, i he polkalama kua whakatu utu, e ho mou potu ngā ue mo ui, ke whakailonga i aki ahono kamatai, o i wike whakamanatua whakamaman lahi, e mahu inga o i huhu malu i tongani. O tau kau whakataha ai, pa moe ngahi whanua lahi i mamani, i hono whakailongai, ai mahu inga o i wikeni. Ai au whakahoko i wiki whakaosi o e peleli o e tau kotoa pe. Pea koe kawe inga ki he tauni, hange pe ko ia kua whakatuku mai e he MC, mo whakatau kei kua whai o e pongpongini, immunization for all is humanly possible. Pe ko hono whakatonga, koe huhu malu i e malawa, koe whakahauwhi mo ui ki he taha kotoa pe. Pe ka pae toi ai ke mahino ange, koe huhu malu i ke a o ki he taha kotoa, koe whatongia whakaotua ia. Ke hau whaki ia i hangahi mo ui toko lahi. E malawa noa pe ia o ka pau te tau kau whakataha, tuku ki ai kotoa ho tau loto, pe whai aki ai lelei taha, whakataha mo e tau whalala o tua, pe koe fuiwi mālohi ia ke hau whaki ia i ai whonua, me he haa o hangahi mahaki pipihi e ala tō mai ki tongani. Koe huinga ia e pongpongini mo hono polo kalama, ke tō e whakamanatu ki a te tau tolu pe a pehe ki he whonua, ai fuiwi mālohi whakawhonua e huhu malu i pe herd immunity, pe a mohono mahu inga. Ai a te tau tok whanongo ki hana whakaiki iki ange, e he kau matao tau, mo kau rea mahu inga o e pongpongini. Pa kou whiawhia lahi ke tātai lele iai a tare ki tā ako, pe a mehe potu ngā ue ako, he peta ke i whanga, pe he ki atu pou whakakou kai tau, koe whakafonga o si ngahi wha e, pa mo i mātu a tau hi whanau. Sinai tau ke i aho, koe whakafonga o i tau tupu, to ke tā si au si aho, koe matao tau whakawhaito o ki he mo ui, ai longa i whanau, pa mehe potu ngā ue mo ui. Pe a pehe foki, ke tangata eiki i pātere, koe whakafofonga ia, o i kautaki lotu, pa mehe whakataha anga, whakafonua, ai kautaki lotu o tonga. O ku hounga au pito ke he potu ngā wea ho maulo toto, ka mau kau mai ke he polo kalama whakamanatua o e pongpongini. Pea mo e poupou ke he potu ngā wea mo ui, ki hono teke polo kalama huhu malu i he whonuani, neongo ai lahi o i ngahi pole, pa mo i ngahi whakawhi ātungia, o kawai hono tufaki o ngahi whakamatala hala, pe misinformation whikau aki pa mo i huhu malu i. Kai whakawhitai koe o tua mo ui o tau lotu mo whalala ki ai, tene whai tōnia ki tau tolu mo i ngā ue o tau whakahoko, ke malu i ai kakai o e whonua. It is indeed a great pleasure to welcome you all to this significant event, the launch of the World Immunization Week for Tonga, with this year's theme titled Immunization for All is Humanly Possible. I highly acknowledge the presence of our valued guests, the representative of His Eminence, Cardinal Murphy, who has graced this gathering with words of encouragement and prayers. Our guest of honor, the Acting CEO for Health, Dr. Cecilia Fusfifita, who is also the Chief Dental Officer. Also the guest speakers, who are our key partners in health, Mr. Hebeti Takeifanga, Education Director from the Ministry of Education and Training, Mrs. Tupo Whakakovkaitau, the representative of mothers and parents from the community. Ms. Sinai Taukei Aho, the representative of youth, Dr. George Aho, a pediatrician specialist from the Ministry of Health, and of course, the representative of His Eminence Cardinal Murphy, Father Ebeli Mansela, from the National Church Leaders Forum. I also extend a warm welcome to our technical and development partners, Imai Mahavea from the IBM, who are here with us this morning. Your presence adds immense value to today's event, and we are truly grateful for your ongoing support, technical and financial support,
and willingness to join us this morning. Thank you all for being here today. And on behalf of the immunization team and the Public Health Division, I extend our heartfelt gratitude and a warm welcome once again to you all. We hope that today's event will bring us together to build upon past successes and collaboratively address current challenges in reaching every person with life-saving vaccines and show the people of Tonga that immunization for all is humanly possible. Malo apito. Whamalo atu Dr. Ofatukia ke tata lelei ko whakahoko e pongpongi ni. Ko kole peheni ke o whakawhei ai pe tahine whakawhakalanglang e pongpongi ni. Acting CEO for Health, Dr. Fusi Fifita ke kataki o mea mai o whakahoko ai lea whakahawa o polokalama mahu inga o pongpongi ni. Tapu ke a whia o tua mafi, i o tau loto Tonga. Tapu ke tui o Tonga, king tu po wono. Tapu me tahine kuina nas pau. Tapu ke pilinisi kalauni, pilinisi tu po toa ulu kalala, moe whare o haa mohe ofo. Tapu ke eiki pare mia, toke tā aisa ke eke, moe kapineti a ene a whio. Whakatapu ke pātele, e Peli Mansela, ka koe whakafofonga, o eiki kātinari, o siasi katolika Loma, mo niwe, oku mea, ihe, o wau, e pongpongi ni. Pia pehe, mo kautaki lotu hono kātoa. Whakatapu ke kaupule whakawahe, mo kau ofisa kolo, kai umaa, ai kaulea, o ahoni. Herbert Takeifanga, Ministry of Education and Training, tu pou whakakovi kai tau, ka pehe, kia Sinai, Takei aho. Whatapuat ke kau tai whanau, si ngai whae, mo ngai tamai, o tau kau whatahe polokalama mahu ingani. Whatapu atu ke toke tā matao tau ai whanau, toke tā siau si aho. Whatapu atu ke Chief Medical Officer, Public Health Dr. Ofatukia, Chief Nursing Officer, Meleinu Felice, moe kau ngā ue kātoa, ai potu ngā ue mo ui. Kai ata mo oko ai whainga maari e ko eni, ke tau kau whakataha i he ahoni, i he o wau maho inga ko ini. O kou tūpe koe whakafofonga, ma ai CEO, ai potu ngāwe mo ui, toke tā Reynold Ofanoa. O tau whawheta i ke o tua mafi, ko uhi ke ne whakawhainga maari e ahoni. Whakawheta i koe tau kau whakataha i hono whakamanatu, whakamāmani lahi, ai maho inga o huhu malui. Aia o whakamanatu maupe i he wike whakaosi o e peleli i he tau kotoa. Koe tau mua, ke toi whakamanatu ai mahu inga o e huhu malui, ma ai kakai o e whonua. Koe tau ni mohono ka veinga, koe huhu malui o ku malawa, ke hoko koe whakahauwhi mo ui, ma ai taha kotoa pe i whonua. Whabritania, immunization for all is humanly possible. O tau kau whoki ato ngani e ngai whonua i māmani, o ku maolu ngai ai tu unga o iwi, whakamo ui, ai huhu malui. Aia koe pēseti e hiwe hiwa, ai whānau, ko os huhu malui. Pea ku hāpeho no ola lelei, i ho tau whonuani. Kua mole, pe si au pito, hato e puke i ngai mahaki o tau huhu malui me iai.
O hange ko e tae loloa, ngā lo afu, ko na hamu, polio, a te pupula, whatawhata vai vai, mi sele, mo ngai mahaki kotoa o ku kau, ke e tau polo kalama huhu malu I whakawhonua. Ok mahu inga whoke e tau kau whakata, mo e tau whepou waki, hono teke e tau polo kalama huhu malu I whakawhonua, he kui kai ha mea ngā au e lele I taha, ki hono malu I ai kakai o e whonua, me ngai mahaki pipihi, o mole ai mo ui, mo e whainga tā ia whakasino, ka koe huhu malu I pe. O lau miliona si whanau I ki mamani, o ki kai te nau mau, ai whainga maari e koe ni. Ke nau kau I huhu malu I. Ke malu I ki nau tolu, me ngahi mahaki pipihi, o kulahi ai mole, ai ngahi mo ui. Pea whainga tā ia whakasino, aia o tokolahi mamani. O tau monu ia whoki tongan, o kuala mai pule anga tonga, o mai e tau whai to o huhu malui, o whainga maari e kakai o whonuani. O kuia e whakamalo, ke ta WHO, UNICEF, ADB, mo ngai hoa ngā ue kotoa pe, o nā wala mai o tokoni, ai polo kalama huhu malui whakawhonua tongani. As we gather here to mark Immunization Week, I want to take a moment to reflect on the remarkable progress we made together in Tonga. With an impressive immunization coverage of 99%, we are not only safeguarding the health of our children, but also fortifying the future of our nation. This achievement is a testament to the dedication and commitment of all those involved in our health sector. I would like to extend my heartfelt gratitude to the Government of Tonga and the vital contribution of our partners, the World Health Organization, United Nations Children Emergency Fund, or UNICEF, as well as the Asian Development Bank, for your support and partnership. Your cooperation and collaborations have been instrumental in making immunization easier and more effective in protecting the lives of our children and people. O koa te whakamalo ke kakai o whonua, e ngahi poupou kotoa pe, o lava ai ke tau au sia, ai ola lelei e ngahi huhu malui, o tau mata, he ngahi ahoni I tongani. Malo au pita, tu au whātu. Whamalo ki he tahine whawhakalangilangi, tok tā fuswifita mo e lea mawhana, mo toe whakaivia ai tuunga o iai ai polokalama huhumalo I atonga I ahoni. Hange pe whakoe ko ane lawe, ko tau lawa si o mata ki he ikuna mo lava mea ai polokalama huhumalo I, o ika iai ke tau toe mata, mo tau sio ki he ngahi whaingata ako ia, I ngahi whakotua ane mea ki ai, malo au pito. Ko le peheni ke u whakawhei ai hoa ngā ue. Tālu pe mei tuai ai polokalama huhumalu I ka koe potu ngawe ako. Mista he peti tā kei whanga ke kā tāki o mea mai o whakahoko atu ai lea makehe I he pongpongo I ni malo apito. Tapki he awhia tua mawhi o tau lotorotonga. E au whatapu atu ki he whawhalangilangi aho. Take tā fusiwhifita. Pe whoka e whatapu ki he tangata ik whaifukau ha whakalunga tonga. Whatapu atu ki he kau ngāwe ko toa pe ai pot ngāwe mo ui. Tau kau whakataha I ahon. E whoke ai whakatapu ma kehe, e ngahi kupu whekau ako toa pe, tau kau whakataha I hono whakailonga I whakamāmani lahi, ai aho mahu inga ko eni. Tala mo kāpui e ngahi whakatapu,
Pea kou kore, ke ngā aki pē ha ngā hirea o ku whaingofua pea mahino. Koe motua ku whahoha, o kou whakakaunga tāmaki he potu ngā ako, ki he waa o ngāhi lau tohi CE, pea me ngāhi middle school. Pea koe waa koe ni, o ku iloto ai, ai ngāhi tau mahu inga taha, o i polokalama huhu malu i ai potu ngā ue. Pea kou iheni he pongpongini, ke u whafofonga i ai potu ngā ue, ai whakamalo, loto hounga mooni, koe uhi koe lawa ke hoko hoko atu, ai ngā ue whakataha, ai potu ngā e mo ui, pia mo i potu ngā e ako, ki hono pātolo aki, ai whatongia mahu inga koe ni. Tere mai mo tuani he pongpongini, hanga tonu hake au ke hotere tano a, ta koe koe whakataha kehe ia. No tonga e ku whakoutua ai, ku tāange, asista afu tei, pe te ulawa mai ki he whakataha. Ta koe koe wheitu e nia ku whai ai whakataha whaalangi langi. Ka kou hua tu pe kou tautu, hange ka te au ku ofi pe mo i ka veinga ko ia ki he whatongia a hon. Ani ongo ia. Koe whakakaukau e a honi o ku whakamanatu whakamamani lahi. Pea koe potu ngā e ako, o ku iloto ai e whanau koe ni, o ku whai a hono whenga ke malui, pea me ngahi huhu koe ni. Koe ka veinga e a honi o ku ni talamai, koe huhu malui, tene lava, whakahawhi e taha kotoa pea. Koe ngā ue pea mo potu ngā ue ako i he tawhaaki koe ni, o ku hange pea koe ngā ue e matao tau koe ni, ko toke tāsi asi aho, pea mo e whanau o ku nau ke i ikiange. Ke taimi koe o ku whai ai hono ako i ki nau tolu, o ku mahu inga ke ako i whakataha mo e kau tahui whanau pea mei api. Ka uhi ke taimi pe koe e mahino angai ki nau tolu, koe ne mahino angeia pea whai ngofua, ai whatongia koe ni. Ka neongo ia, koe talu pea me he ngahi tau lahi ko mahiri atu, ai ngā ue whakataha ai potu ngā e ako pea mo e potu ngā ue mo ui ki hono whakakakato e ngahi whatongia koe ni, pea koe ai pe hono ngahi pore. Pea ai pe mo hono ngahi tāpuaki, pea kou tui koe tāpuaki, koe ia pe mahalo te ulawe atu ai. Ka ngahi pore e toki whakaiki iki ki ai hoku kau ngārea. Ko wakai hifo ki he polo kalama o mau toko wha, pea ko au o kua uwhai ai rea uluaki. Kau ka ngata pea he whakatapu mo e whakamalo kua ulawa ai pea. Aneongo ia, tukupeke wahe atu haki i mea mahu inga he polo kalama huhu malu i koe ni ai potu ngāwe. Koe ahoni whoki tau unu atu ki hakuonga, koe polo kalama huhu kotoa pe malu i oi whanau, kua pau ke kau mai ai mātua tahui whanau, ke ai haanau tohi, ke whakapapau i o nau kau ki ai pe koe consent letter. Paka taimi koe o kua whakahoko ai ki he mātua, o ku hoko ai ngāhi pore koe ni kua ulawe ki ai. Ia kau tahui whanau, kou tui pe unau mea mai he o pepea mo i polo kalama ai ahoni. O unau tau atahaina pe ke nau whakahoko mai, a e nau tui whakaloto, tui ki he ngāhi whaitoo whakatonga, tui ki he ngāhi whaunga kehe. Kai he taimi koe o ku hoko ai ai polo kalamani, pea osi pea toki tō mai ha whakoutua o ku whekau aki tonu pea mo i malu i koe ni o huhu nai whai. Pea unau toki o mirewa ke toi kumi, hato e tala noa ma kehe ki he mahu inga o e whatongia koe. O kui kai ki ai hawa pore e lahi taha he potu ngā ako, te mau whehangahangai mo ia, ka kohono whengai ke liliu ai tūkunga whakakaukau ai ki tamasi i. Taka taimi koe o kui kai ke uhinga maari ai hono whakamatala i kia ki nau tolu, pea ku hoko ia ko pore lahi taha o e mau ngāwe. Taimi tatau pe, o ku mahu inga tokoni mai a kau tahu whanau pea me api. Taka taimi koe o ku nau lawa mai ai, ia e kau tahu whanau, ko whakamalo atu o mou mea mai he o pe, pea moe ngalu ea, ai pou, pea moe tokoni ki mau tolu, i hono o mai ho o mou tohi, o mou loto ke whakahoko, ai polo kalama, hawha hinga huhu malu i pe. Pea kou whakampe, e a watu pea moe whakahoa ani ki mou tolu, o mou toi whakakaukau tu o ua, pe kau koa ai tau whanau, ke polo kalama huhu malu i pe i kai.
E ne pehe o kia ia pore, pa mo whakaamu, ke tau whengawe aki whakataha. Ai potu ngāwe mo ui, potu ngāwe ako, pa mo ki mou tolu kau tau hi whanau. O lawe i behe mo tuani ngā hi whaingata au tau whitauraku mea, kua upehe ke kau tau hi whanau, nau lava mai ki api ako, whakahoko mai e nau tai whie maari. Ka koutui koe, end of the day, nau toki wakai, ki he hao mo ui o e nau whanau, ko ngā koe nau kau hi ngahi polokalama huhu malu. Ko whie whakamalo fōki koe hui, koe tokoni lahi ai potu ngā oe mo ui. Taim ko toa pēo ku nau teu wai ke whai ha wholau ki motu, pe ko ha wheituu, ke whakahoko ai ha polokalama huhu malu i he ngahi ai pilau tohi, au nau laki whakahoko mai ki aki mautoro. Pea kou whi whakafofonga i pehene ai potu ngā ako, e minister ai ako, ka mai pure ngā oe, ai mau pou ka kato, ki ha whahinga polokalama, ai potu ngā oe mo ui, o ku tuku mai ke tau whenga oe aki whakatahai. Mea pango pē ko e tō kehe, ko e mea ia ak tau tolu, mo tau ngā whawhatongi a ke tau ngā oe ki ai. Ko e tari, mo e tae tari, ko e mea ia ke tau ngā oe ki ai. Ka koe whakamalo ia o e ngā oe kua lawa, e ki whalang, pe pehe ki ho kau ngā oe, mo e kotoa ngahi kup whekau aki u tau heni he ahon, o kia ia e fia lahi. Ke kei tū pēa e potu ngā ako, ke hoko, ko a hoa ngā oe, ke tau kei whakahoko ai whatongia, ki hele rei whakalufua ai whanau o maua koi. Koutui koe toenga o e whakaiki iki o e ngāhi potu ngā mau kau rea, e toki lawe ki ai kau rea a muiange, ka kou whakamalo. O koe whoki e mea e taha. Ko kamata ke mō rea tu me he whanau, koe pehe huhu ku nau irifia na to he o ki he ako. O whengawe ake au pito ai mau ako, pea moe polokalama huhu koe ai potu ngai mo ui. O kula ki tala pe fokia he aho e tolu pe whaaki mua, koe aho toa pule lulu e au mai ai timi huhu malui ai potu ngai mo ui. Pea koe aho toko lahi taha ia ri ake ai whanau koe u teu ke nau kau he huhu. Ka he aho ni ku whai pēha hono tala noa i papu hono akoi, pea ku kamata ke mōre atu o ku uhinga maarie ai ngahi kawe ngā, pea o ku malawa ke mau sio ki ngā statistika, o ku ikai ke hoko a ngahi ria ki ako ko ia, he aho ko ia. Pea kua e whakamalo atu ka ki mautoro. Toi bēni ha whahinga huhu, ke oa nā o ngoi he whanau, o kai ke nau toi mamahi ia, ka nau whie o mai begi a piako he taimi, ko whahoko ai ngahi whatongia ko ia. Ka ne o ngoi ia, tau whakawhitai ko toa pē, toi uhi ko e ngahi kupu whikau aki, mei muri, a nge ko e kau mai ai maima mo ki tau tolu, whamalo atu he ngahi tokoni, me ngahi pou, o tau ngāwe whakatahai. Pe he whoki a tok tā o whatukia, i he whakaloto lahi mau pē ki he whanau. Ko hau mai ki he tuunga, ko loto he whanau ia ke nau kau he huhu malu i. Ko toi pēne kau tau he whanau pa moe whonua ke nau kau mai. Pe au ku ihene pehe, ku ia ia fia lahi. Ko hui ka ngahi polokalama o ku whakahoko ki he whonua, pe ko ngahi outreach program, o tau hanga whakakakato. Ke lawa o tokoni mai pa moe pou mai ai mātu a me api, ke tau ngāwe whakataha. Ke tau lawa teke ia tu a ngahi pore whakamāmani lahi, ha ngahi mahaki o ku tūnuku mai ki he whonua, a ke tau ngāwe aki a ngahi huhu malu i, ke hoko ia, ko ha mea ngāwe ke malu i ho tau whonua. Wai whaku whakaosi, ko e waipepa moe policy ai potu ngāwe, ko kui ko child protection policy, o ku lotonga whau, o ku kauai a hono whakahu, ai maha uinga ngai huhu malu i koe ni. Koe uhi, ke whakapapau, o ku kau mai ai mātu ape me iapi. Koe totonuia e ki tamasi i mo i ki tāhine ako ko toa pē. Kua pau, ke ne mau hasino o ku mo ui lelei. Tu ke heange ngai mea tokoni o ku nau mau, ka ku pau ke nau te kau mo ki nau tolu, he ngai huhu malu i, ke whakapapau i. O ku tau mau hatonga o ku mo ui lelei, pa mo hatonga o ku whakalakalaka i he kahau. Whamalo atu he mao e whainga maari e, whakalang, whamalo atu kau whanonga, kou tala monu atu ki hukau ngā rea ka hoko mai, tēnau toki whakakato atu a e tau rea. Malo au bitu. Whamalo lahi whuki kia he peti, take i whanga, whawhawhonga me he potunga e ako, i he tala noa lelei, whikau aki mo e whingau e aki ko ia, i he polokalama huhu malo i. Mahino o pito me ene tala noa he pongpongi ni,
ai mahu inga o e mahu whengawe aki, i kai ngata pia te kumatol, potu ngai mo ui, mo potu ngai ako, kai pehe foki ke ngahi mātu api, koe tahui whanau me api. O ko ngahi tō no, mo ngahi anga o whai tu ni, o ku whakaosko toa pia ke tahui whanau, ka koe whengawe aki, o ku hoko atu pe ke lelei whakaloko fua ki he whanua. Ko kole pehen ke whakawhei ai whakafofonga e kautahi whanau, pa koe ngahi whae me he ngahi kolo, Mrs. Tupo whakakowika e tau, ke lava mai o whakakakato, ai leo e pongpongini. Mahalo. O ko kore ke o whatapu ki he awhia tolu tahe o tua i o tolo ngā. Whatapu whoki heni ki he whawhalanglangi o e Polokalama i Pongpongini, ka koe tare ki ta pūre re ore o e Potngau e mo ui. Whatapu heni ki e tangata e ki pātere. Pa ko kore ke o huwhanga atu i he ngahi tala whakatapu ko kamata aki e Polokalama mahu inga i he Pongpongo ni. Ka e atape mo i whini motuani, ke whakahoko atu ha whakahohaa. Hange pe ko ia na e o atu me he whakatau ke i Polokalama, pe ha atu he Polokalama, koe tokua koe whakafofonga i atu o e ngahi mātua. Ko hoku ingoa ko tupo a hau whakau kai tau, pa koe tau lahi na o whakakaunga tā maki pe i he ngaue i he pureanga, whakako whatongia whakataha i pe amo he peti i he Potngau e ako, hoko atu ki he wae ka kai whiwhine i he ai whamamaru i he Potngau e ngahi ngau e whalot whanua, pia hiki me iai ki he ngahi polosek ke he kehepe. Ko whia i he Pongpongini, ko e ku whakahoha i he Pongpongini, ko e whae au, ko e kui au. Pia tuk pe mua ke whakahoka pe e whatongia e ku whakahoha a i he lakanga ko ia e ua ko ia. Ko e whae, pia ko e kui. Ka pau te hanga whakatu haki ka veinga lea i he Pongpongo ni ke whakamaunga ki ai e whakahoha a te whakatu atu pe e ki ka veinga ko ni. Ko e tu whakanga o e whanau ke mo ui lelei pia whia. Ko e tu whakanga o e whanau ke mo ui lelei pia whia. Ko e mo ui lelei ko ia e whanau, o malawa ke mau me iai ha whamiri whia mo ui lelei. Pako ne mau koe ha whamiri mo ui lelei mo whia, o lava ke tau mau ai ha whanua, o mo ui lelei whia, pia whakalakalaka i ene langa whakalakalaka. Koe whatongia o hai ke ne whakapapau i ai mo ui lelei ai whanau. Koe whapone mora pe ka pāteu toi ki ka pāteu whakaloloa. Koe taimi koe o i manawa e koe ai ki pepe hu whanga he whakatapu. Ko o si te mai pe me langi ai whai ātaka i malu ke iai ai ki lau maari e who o ko ni. Koe taimi koe hoko mai ai ki lau maari e who o ko ni ki mama ni. O mahino pe o ku hoko mai ia ki ātakai o ku iai hono ngahi pore ke hekehe. Pea koe ngahi pore ke hekehe ko ia o ku malawa ia ke ne hanga o ahi i pe te sii ai tu unga mo i lelei ai ki pepe ko eni. Pea koe whakawhetai anga ia e whae pea mo i kui ko eni. Ko i ngā ko iai hangahi Polokalama kua whakotuu e he Potngau e mo ui. Ke whakapapau i o ku iai ha ngahi mea ngā ue o ku ne hanga o toko nii e tau whanau ke whakapapau i aki a ene mo ui lelei. Koe ki lau maari e kotoa pe o ku whaki mai he tamai he wani o ku iai pe hono whahinga ngeia. O mai pe ia o whakakato mai pe he o tō mafi
ai ngahi lelei me ngahi nau ai ki lau maari ko ia. Kai tū whakanga o ki pepe ko ia, o ku kāwai ai totono ai ki pepe ko ia ki he mo ui lelei. Ka koe whatongia o hai ki ne whakapapau i ai mo ui lelei ko ia. Ngepe koe whahoha ko ia nei toki whakahoko koe whafonga koe me pangau e ako. Koe taha whokia ngahi whiri koe o ku taku, koe taha ngahi whiri koe ke langa whakalakalaka koe iri fia. O malawa pe ke hanga he tawiri fia, o hangepe koe nei lawe ki ai a hepeti. O ne hanga o ta ofi ki tau tolu, mi he tau hanga o whaka inasi aki e tau whanau hangahi lelei. Ko eku whanau, ko nau lalahi he taimini, ka koe taha ia ngahi whatongia na o hanga o nau mahu inga ia ai koe whae, koe whakapapau i, o ku tawine ki kāti huhu, pea kou siofi mau pē, ai ngahi aho koe o totonu, ke whakahoko ai ahono huhu. Lalahi koe ne whanau hoko mai ke kongo ki moko puna. Hoko mai koe hoko moko puna uraki, o ku koe whaepe na heni ko whohana i muri. Pa ko auia mo whae na mao tautou awi hoko moko puna koe ke huhu i he kliniki. Pa koe whaiwhai pe koe o se huhu i he mahina whiha, huhu he mahina whiha. Pa koe mea pe okusai ai ko te lawa atu, o ku hanga pehe kaunesi, o whakamatala lelei mai ke te hanga o mahinoi, ai ngahi huhu tata. Whewhaka ose at koe ai whakahoko koe ngahi huhu, o whakahoko mai he nesi, o ku iai mai whai huhu fo o. Hange kau maha koe huhu ani ki he mofi uto. Koe taimia koe na o hofi au koe he iri fia. Ko whakakau koe pe koe te hae huhu fo o koe ni, pia me iau pe kato unga ko pe hatu o kai ki whema wau ke huhu hoku moko puna ai, heu te kai ki whanga whapapau i. Koe taimia e ngahi mātua o totonu ai ke tau loto lahi pia tau whalala. Koe ni ihi kono nau whakahoko ngahi polkalama koe ni, ko ki nau tōruia ko teu i he pule anga, ke nau whakahoko ai polkalama malu i koe ni mai tau whanau. Nai whai bebe paulo tolahi pau talang ke whae koe ni ke maopeo awe ai ki vare ke whakakakato ahono huhu. O wau pe ki taimini o ko ke tau hipe ai ki i kāti huhu hokongo ki moko punau na toko uene taimini. Pea koe whakawhie koe i he polkalama koe no whakahoko koe he polkalama huhu. Koe taimi kou whaamo ngā loa ai ia ki mautou ta te whiru ka mautou koe ngahi whae. Ne ongo pe o kui ai e taimi o kumau whakaamo kau mai mo ngahi tamai i hono toka ngai ai ki polkalama koe ni. O ku wawe au pito ai whetu taki mai ai ngahi kliniki mo kau nesi o whakapapau i mai ke oange ai ki vare ke whakahoko mo whakakato ahono huhu malu i. Koe ku whanau, pia mo kuongo ki moko puna, o ku lawa pe ki whakamooni o ku aonga lahi, ai huhu malo i ka te kinau tolu. O ku lahi taimia o ku ai ngahi tō mahaki, o ku tō, o ku ikai ke nau e sia ki nau tolu iai. Tu ke he pe e nau toki ope nau tolu o whai e nau ngahi whiri ke, o nau mo uai e ngai whakatua ke, ka koe mo oni koni koe ki he huhu malo i o malawa pe ki whakamo oni atu ai a ki hono mahu i ngā pia mohono lerei. Koe whaamu pe ke whakahoka atu peha whakamalo lahi atu ki he potungai mo ui kia toke tā o whatu kia pe pehe kia kaunesi koe i he tawhaaki koe ni koe ngā. Koe ngāue oskia verenga, o kunau hanga o whakahoko lawe, e whoke whina motu ani, o kua e whoke ngai whonua lahi, me ngai apiako lahi toa pule anga, o kunau hanga e nau tolo o eke, mo whakapapau i o ku kakato ai ngai huhu malu i ki mua, pa nau hanga o le sisita e tau whanau i he ngahi
polo kalama ako koe o kuna uhanga koe o ofa mai. Koe whaka o sipe, mahino ki he whilmotua koe ni ai whatongia koe ia oe pure anga. Koe whatahe ngai whatongia mahauinga koe ai pure anga. Ko hono malui, a hono kakai, ka wai hono whapapau i koe ia oe mo ui lelei. Koe ni mga auen ai pure anga ai potu ngā aue mo ui. Aia o whakawaanga mai me iai, pe whakaau mai me iai, ai ngahi polo kalama koe ni ke whakapapau i, a e tau mo ui lelei. I he nau whakahoko whatongia, o mahino o nau whei ngai, ki tua puleanga ki he ngahi sino, ki he kehe kawai e sino, ngā ue koni nai ase atu i he whamalo ai tare ki ta pule reo reo ai WHO. Koe ngā ki hangahi tokoni, mo hangahi whama ala ala, whikau aki, pia mo ngahi whakautua, pia mo hangahi huhu maloi. Koe hoa ngā aue ia e potu ngā aue mo ui. Ka ko ki tautolu ia ngahi whae, papehe ke ngahi tamai he ngahi kolo. Ko tautolu ia aho nau hoa ngā aue, toko lahi taha, mo mālohi taha. Hangepe koe na e whahoka te whahoha koe e he peti. Koe tau pehepe tautolu ia he ikai ke huhu, koe ke lawa hataha ia ke whamālohi mai ke huhu e te ki reka. Ka kohono mo oni, oku mahu inga ke tauhanga o huhu malui a e tau whanau. Te ria i pe honau ka hau, pe te ria i pe ai ka hau ai whonua. Ka pau o tau whaka amu ki ha whamiri o mo uilelei mo fie fia. Pe ka pau o tau whaka amu ki ha whonua o mo uilelei fie fia. Pe la kai monu i he langa whakalaka o e whonua. Ko pau peke tau kau, tau whetaki nima mo potungai mo ui. I hono whakapapau i ke iki pe e tau whanau. O malu i nau tolu. Ka oa na hange koe whahohana toki whakahoko. Ke toki hoko mai pe ai whaingata a. Pa tau toki whaholo. Kai toi whaingata a ngia. Kai ke oku wata e whakamalo mo e tala monu atu ke toi ngā mo polokalama koe he aho ni mo e whakamalo lahi atu koe ngahi ngau e lahi oku mo whakahoko. Mau nofo pe koe poupou mo e whakaongo mai pe miho mau ngahi api ka mo ngahi polokalama koe ia oku whakahoko. Malo api to me o whata. Malo apito to po whakakowi kai tau ai lea lelei mo tala loto i kuna ke ngā ue i he polokalama hu malo i. Ta whakatawange pe o ku whanongo mai ai ngahi whae mo ngahi tau whanau kotoa pe ki he tui mo i whalala ku tala loto mai aki he whae ko e ni ka te tau tol hono kotoa ai mahu inga o e polokalama ko e ni ke toko ni aki tau tol hono kotoa e whonoa. Ko kore pen ke whakawhi i atu ai pe ai whakafofonga me he tau tupu misi nai tau kei aho, ke lawa mai o whakahoka atu e tau lea hoko malo. O ko kole ke huwhanga i he ngahi tala whatapu ko toa pe ko osi anoa whaki i he kamatanga o polokalama ko ini. Ka tau mua mo oku ke utala noa atu ki he mahu inga ko ia. O e huhu malu i ko ia ki he whanau whiwhine tau hongo whunu. Kau hingoa ko sinai pololini ka kala tau kei aho, o ko nofo i hofoa, pe a ko lolotonga ako i he University of Pacific Tonga. I he wafe uowa, lolotonga i ku kei ako i he ako maalunga o Tonga, ne u maawai ai whainga maari, ke u kau atu ki he polokalama o huhu malu i ko ini. Nei kai ko ha sivianga maheni pe eni pe ko ha activity whakaako, ka ko ha sitepu mahu inga ia, ki hono whakapapau i, haka haulele iangi ma aku, mo e tamai ki whiwhine toko lahi na anau kau whakataha mo au i he huhu malu i ko eni. Taru me he eku KCE, mo hono whakapapau i mau pe i he eku ngumātua, o ko huhu malu i he taimi to tonu. O ko whakamalo ai, ko uhi he kua tokoni ai whanga ki ngā ue i iki ko ia,
ke mo whakahi koe ni ke malu ia iau mo whangaki toko wa me ngahi mahaki lalahi mo whakatu tāmaki ki e kumo ui. Ko whakamanatu ia that prevention is better than cure. Pe au wau ki he ahoni, o ko ke hao pe mo whangaki te hina me ngahi mahaki whakaauha nei huhu malu ia i ki mautolu. E taimi nei au mea kia te ki mautolu ai poro kalama huhu malu i koe ni, na e mahino kia te au he taimi pe ko ia hono mahu inga. Ko huhu malu i koe ni o ku whakatau mua pau ia ke malu ia e tamai ki whewhine, kai pehe ki he toinga e whanau me he ngahi mahaki pipihi e ni ihi o kawai ai ngahi mahaki e lawa ke ta ofi whakataimi whakafou i he huhu malu i koe ni. Nā ku i loi na i kai koha whai ngā maari e pe eni ki hamo ui lele iangi ka koha fou ngā foki ke pule i ai hoku kahau. O kou whio atu ai whakaloto lahi, mo e poupou ki he tamai ki whewhine ko toa pē, kai pehe ke si ngai whanau ko toa pē pe koe tau tupu, ke mō mau haloto toa, mo tali iyo ki he huhu malu i koe ni. O ku haa ngari ko haki si tepu si isi ia, ka ko hawhili matu aki mahau inga mooni. O ku ke whili ke malu i hosi no, ho o ka hau, pia mo e kakai o ku ke whiohi pia mo ia. Ke matua tau i whanau, o ku au tapou atu, ke mō poupou i ho o mō whanau i he whanonga koe ni. O ku hoko ho o mō whakaloto lahi mo ho o mō tokanga ai li liu kotoa. Ko huhu malu ui o ku i kai whekau aki pia ia pia mo i ahoni. Ka au whekau aki ia mo hono teu i ki mātolu whanau ki ngahi pore o i apongi. O whekau aki ia mo hono langa hatonga o ku mo uilelei mo mālohi angi. Aia e lava ke tupu haki ai whanau o tau ataina me ngahi mahaki e lava ke ta ofi pe a usia ai honau tuunga kakato. Whakaosi o ko a whio atu e ku whakamalo lo tohunga ia ki he potu ngau e mo ui, mo kau ngau e ko toa pe. Ho mou mateaki mo ho mou tuku pā ki he mo ui lelei a kakai o whanua. Pea mo ho mou fuaki mai ki a teki mautolu, a kauwhine mui o tonga, a whainga maari e whakaofo ko e ni, ke malui i kaiko ki mautolu pe, kai pehe ki he ngahi tūku i kolo. Tuku ke tau hoko atu ai ngau e whakataha, ko he ngahi whamili, tuku i kolo, pea moe pure anga. Ke whakapapau i o ku mau e he whanau ko toa pe, ai huhu malui whakahauwhi mo ui, pea moha ka hau lelei mo mo ui lelei yangi. Malo au pito tu au whātu. Whakamalo lahi atu sinai tau ke aho. Aholoto lahi ke hao o wahe a lelei o huhu malo i, ke lawe ai mo ki nau tolu koin o whanongo mai heo pe, ki he tau tūpū ka koe ka hao e whanua koin ko tonga. Tau hoka pe whatau he tau polo kalama e tau item koin hono hoko kau nesi ngā ue waki tua, ke he hoko mai whakatoto o mai ke tau turi ke tau taimi, ke hoko mai he taimi ni pa tau toki hoko atu. Malo. Ko don ki taurunga e ko hako ia e luti matagiere taufa
Whamalo at whoki ki he tahine ta olunga, me whakafofonga mai o e item ko ia e he pongpongi ni. Ko kolpe heni ke u whakawhe ia tu a Dr. Sias Aho, ka koe matao ia me he tukangai kina o mo ulele e taulonga i whanau, pea moe whengawe aki, pea moe polokalama huhu malo ia tonga. Malo a pito Dr. Sias Aho. O mo rore atu be taimi hala ko mai apu mo ke Maria ia mo dole ta olunga na toki osi. Ko tala whakatapu e ko osi hono a whaki. Pea whawhalangi ka mai tangata iki pāte le. O kore beke whakamalu at pe mua he tala whakatapu kakato. Kai whakakakato hoku ki whatongia. Ko wakaifu beke tau polokalama. Ko taimi ko asi polokalama. Ko taimi ka matape. Koe ke ilo peke tau lere tau os whakaku. Toko lahi mo e kau rea, pa koe ke ilo peke hakai loloa tu mai ma aku. A neonga ia te whenga peke ki tori atu peke ofi ke tau taimi. Kau atu pe moi ki whehu e ua ke tau ka mata aki ke mo a mai. Ko koe ke as whanonga he mahaki koe small ball kisi, koe small pox, hiki honi maki o lunga. Iyo, whawhiawhia ko seo kai e whahinga heni o ku kai ke nau ngā he patunga mo ui o nau lawe i ke mahaki ko ia. O koe nake o si huhu small ball kisi, hiki honi maki o longa. Toko taha, tōlu e whā. Iyo. Sai apito mo mana tu. O tui bete mo toki aunga e whehu i, he hoko atu te mo toki mea beki hano mahu inga, o whehu i koe ia. Koe ka wenga koe o aho, i he whakatonga ia, whatonga i beuki la ke he kehe tau ngahi whakatonga, maharu angake tau toi whoki ki loki ako ke whaka. Koe immunization for all is humanly possible. Koe whakatonga ia aku, koe huhu pe whai tō malu i ki he kai kotoa pe o ku malawa. Ai o ku ririu e au ia, ke whakatonga e whakaosi o ku malawa, ke huhu malui ai ka kai kotoa pe. Ai ko le sonia ko iana tau wako kotoa pe, tau sio he pentemika o e COVID. Ai huhu malui kotoa ai mama ni. Whakaluk fua, ko tonu pe whakarea ko ia. A honi ko fia e tau kau whakataha. A tonga mo mamani, i hono whakatoka ngai, kama mawhai, ai mahu inga koia o i hoho malui. Ko whamau he no e tai mi te nofo pe awia ki he hoho malui koe whelawe i pia mo e tau whanau. Kei hoho malui au o ku kawai ka kai lalahi, ka te uki awhi mai peki he ke wike whakapukupuku e tau talano. Ta kono wā te whenga peki he fusi mai tala noa pe koe theme whakamāmani lahi, ke tala noa ke kawenga koe ni mātonga. Ai koe whehu i hono whakarea o e kawenga e pehe. O ku malawa whakae tangata, ke huhu malui ai whanau a tonga pe kai. Koe ku amanaki e tau tari ko toa pe. Pea reo lahi e tau tari, te tau io, te tau lawa. Tuk mai peke o ata ki pui toa, nā tokoni atu ki leo lahi ai ho tari. Koe talanoa e huhu malui, e tau whanau, koe talanoa e umne rie. Talanoa e au whakaofo ofa. Kono ola ngawe koe ni ke mo ia ka kai, whakamāmani lahi, o taha ona. Pea ulawe ai tau ki whonua. Ka pau te hanga whakarea whawhaingo fua, ai pehe koe immunization ni. E kum halu anga pe ke tau mau e whainga mau inga ia koe ia. Koe tau talanoa immunization ni. Koe talanoa ia ke he whaifonga, ke oange ai malu i. O whakanau aki, pe whakateu aki, ai tō taha. Koe hi, ke ne mau ha malu i ke he mahaki, kai ke puke i ai. Nātu pe whoki blawa beke toki mau e malu i ia, he osi ai puke.
Ko whakaama he ke tau tatari pehe. O kui kai koe vekisini ko tau pe ko ho. Pea ko whakapapa pepa moni e mea tare ki tā kōko e hawi ki hui ia he tala noa mamahi. Ka kei pe u vekisini ia pe u whai tō winu pe pea wholo. O kai koe mea ko tō pe o pau ke tau iku ki he huhu. Pea kataki me te ungawe ake ai rea huhu malui. He koe mea e koe tauanga ki ai neongo ko whahatu e whaunga o ki kai koe huhu pe. Atpeki whatata mahino mo whaingofua ki anga koe e tau whaka uta pe whakafuafua ki e tau whiri. Mo mea i pe koe tō pori o whakamui kai na e tō i tonga ni. Tō lahi tau tōna na eha tau kāinga. Pe koe nihi na tau iloi na nau lavea ai. Ia nihi kei mo ui. Tō lahi kua smalolo. Taiwa ni ma walu ia. Taiwa ni ma walu. Na kai ko tonga ni pena e tō whakamaaman lahi. Ai pōri o. Mate e toko lahi, ka kau mo ui, na nau mama tea. Anawa ki whatonu rea uhinga huhumalui. E koe whiri re vai e te ta whai e kau whanong. Te ta whi e puke he pōri o, pe omi e vekisi ni. Ke ne malui ki taua, kai ke ta puke. Tā riko tui whaingo fuapea. Lahe o mahaki utaunga e ki huhu malu i ke ai. Ka kia hana whai to o ia ona. Pe tau mea peku whai koe support pe mo toka ngai. Amanaki te tau whanua. Ka kia whai to o ia. Moni pe kia whanga ki mea ia e whai ai e whakawhekiki. Lava pe ke tau tala noa ki ai. Lava pe ke tau tala noa ki ai. Mo e mai pēr whakaongai, te uku whai he whanua. Iai pē kakai ai ke tokoni atu ke te ki mautolo. He kono mōni, ka pau te tau nonwha tau tolu. Ke tau tari, ka orewa ko haua peseti e te ao, ha veki sini. Pea toki whaihano ngau e ake. Ai koe pehe koe haua peseti e te ao. Kai ki aha fwoi, vai ua peseti ia e mau pe ue sia, e hu maloi. E peheni tau kei taripe. E ka kia ha mea ia e pesete te au i he lalo langi. Nā mo e ku kolosi he ki halawu nā. Kai ki karentia te wau ki ta whaaki koe ki wafo Amerika. Ko peheni tau kei puke kotoa pe, he small pōkisi. Tau kei pōri o kotoa pe. Tau kei puke pe he misere sia mane. I he mō. E ate pupula. Una ke pe koe ki ai. Mahaki koe koe TP. Koe whanau i tongani. O koe kia whanau ia i tongani te nau puke i he mahaki TP o e whatawhata pe koe uto. Fō loa. Kaki hae tau whanua. Kau ngā apiu ke asi pe ai. Ko hae huinga tau hao, ko huhu maloi. Ka mo whakamore pehe, whaai whakahoa ke kau ngā api. Ko e whakapunake pe, ka koe ke loto ke tuku hifo ha kau ngā api ia. Ka koe hinga beo ke whakatoka ngā i he whanua, ai taau ko tau whanonga mai ai, e mono lerei e ngāwe koe ni, ke mō kau mai. Ai ako umahaki koe nā whakalau atu, o sia o taha tolu. Sia o taha tolu. Wanoa o taha, a maulere ki hapai o launch ai, a taha peheni pe. Nei tānaki mai ai, foi mahake wha. Ai ako e mō, rotavirus, pneumococcal vaccine, e mo HPV, nei kau koe lawe kai a rea ane nai. Koe wha ia. Koe wha ia, o toi umahaki, tānaki mai ke hiwa nei o si iai, te tau malu, te tau hao, ka pau te tau ngawe aki a huhu malu i. I o ka moni, ta tau lawea lahi he COVID tahiwa. O hange koe Spanish flu, e tahiwa tahawalu. O tolu koe sa ia he whanonga hiwa usu,
ai toki mahina beka teo, hiwa ke usu koe pehe, taha walu mo ene fu fetuko. Taha walu mo ene fu fetuko. Nei mi pehe COVID ki tonga. Tāpuni tau pōta, ta tāriki au mai e vaccini, ta tau toki hoko ata. Fu loa kainga, ai hanga he sivi o taimi. Me lawa ine vaiua senturi, hono wakaia ai whaunga koeni o immunization. Ko mahino mai. O ku hangea fu moana, ai lahi hono lelei, o ku mau. Whakawhewa nā ki ia, ki he mau, o tau tairi iri ki ai. Kai ke whakahalai o tāla whiri, tonu pe ia. He ku pau ke whie mau ia ke, pau e whai to o katoa pe. Pea toki o mai, ki whai aki hano ngāwe. Kore ia o pompong koeni, kore. Tau tō kanga ke whai atalahi. Koe whai atalahi, koe whai ata o kure lei. Mōni ukai whangi mea he tafa aki. Tau tok tala noa ki ai. Kai kai ke whakawhiki ki. Ai atalahi. Pēngai mai nei lahi tai mia ke whaiha whakaauri riki. Kare pē msike ke toki tātai mai ka pau kung fu owa tai mia. Ka koe ni. Koe whaunga koe ke au ha vaccini ki ha tounga o kulai sendi. Koe fu hala whainga taa pēa loa. Pēa tonu pēke pehe. He kua pau ke sivi ia. Ke whakapapau. O ku malu. Pēa tonu e mau hare lei o lahiange iha wesia. Pēke ngata pēi ai. Osi koe whai ngā ue koe ia. Pēa toki nofo mai. Kau sai ni simu ngai whaunga whakaono pōni. Whai hono mui. Whai hono mui. Pe gaha palo parema pe kai. Kui ke wapi hano whakatoka ngai ke whai a ngāwe kia. Pati mō manatu ke taimina tau huhu COVID ai. Ai whakapoto koe ai whaunga. Nai huhu malu e tau whanau he tau kamata. I kai. Nai whiri ka kai kou mālohi mō iwi ange. Ki uraki huhu malu i ki nau tolu. E wakai ki whakapapau i o ku nau pau. Pea tau toki holo hifo ai tau o au ke whangi vare. Ka inga koe whainga whaunga anga whakapoto ia o ko tala noa ki ai. He ko hui e matua ki whakavare au pito ia. Ke mau ilope, he kau sainisi koe, e iai e whainga taa. Ka tohoi mai befu me aki, huhu aki, ke uma aki. Aunga e mau tu atu heni, ka pau, kai ke mau ilo e mau tolu, ai lelei mo e malu, mo e nau o e vaccini koe ia. Angeko ngai lea ko osi whai. Ko whakao ke mata ngalo ati i tau mana tu, ai ngai maki ieni. Ka ko tō mai pōri o hangeko kamata. Mo mea i tau ua hawhi, osi tiklea whakamamani lahi ia. Koe Pasifiki, osi to'o e pōri o ia mei ai. Hala hawhai keisi e pōri o, me he ua hawhi i tauni. Wanima, tauni e wanima. He kai ke pure mahaki ko ia. Ta e whangau ea ke vaccini. Toi pe o ngō whanua e ua. Ie konga whakatonga o Asia. Kai ke watua nahi ngoa. Ka koe whanua pe e ua. O ku kei toi, o kei tatare mamani. Ke whai mo ka kato e nau ngā ue. Ka declare o eradicate. Pe kua to'o whakaau furi a pori o me mamani. Aia koe whaitala noa koe ia, o fuma onga he koe, taha pe mahaki o si to'o whakao furi pe he mei mamani. Ai maha koe nā whehui atuai. Smallpox. Talu pe tau huhu koe he smallpox he ke ia ko. Ki te ata hei te whanonga pe sia he smallpox. Te hono mo oni ka inga. E kei te ke fie sio koe he smallpox. Koe fu mahaki au whainga taa pe tau bangi mo e whakataha ngai. Pala ku apito ke sio ki ai. Ka koe tau pata,
Kui koe tau hao. Aia koe pōreo e au ke tōnga koe ia. Koe mooni ku ki wholoa e whainga. Nai talu me he wā whē mo mau amanaki. E māwe ke declare eradication of polio. Ka ulahi pe whangi uhinga. Ka wai pe mga uhinga whakapolitikare ia. I ngai whanua koe ni o Talanoa koe ki ai. Koe ola kau tau Talanoa ki ai. O tō unga ene lawa ko hui koe tau kaha whataha. Ko hui koe tau pōpōua. Ai ngau e koe ia. O ulahi e ngai maha ki ia. Tau kei whiu whenga ta tolo ke mauha vaccine ke tūri aki. Lo tonga tō e mofi te ngi hu tau whanua. Kei ke lawa ke tō ataha haki me aia ke ta ofi te ke maluai. Koe si whihai mo ueni whare mahaki koe mahalope ofa eiki. Lawa o matua ke ai te ngi. Ka ui kai ke aha ha mea malui. Ko lahi kui ai mo more mo ui ia kau ngā api. Ihe te ngi. Koe tau mo ia tau tolu koe ke resi pēa o toa. Ka omi whakataha ke resi. Mo ki homu eka ke tau whai. Mo whakao ngai hu malu ia. O tu ngawe ui. Whakao si. O whaamu ke tau siwa ke mahaki koe koe mi sere. Ko whiri mai pē mi sere. Kei ke Talanoa ke whai tahaua ke he. Ka ko mai e mi se lehe kune kāpui e ia uhinga te whita koe ke tau tō kanga makehe ai ki he hu maloi. Koe ki mua koe he mao e vaccine ke mi se lehe. Nā e tō whakatau tōlu ai mi se lehe tau whanua. E tō mai he tau koe ni o se whai tau tōlu pēha. Puri atu, ha! Nā e pehe peha no nuiki ki tau tōlu e mahaki koe ia. Ai koe whai nuiki whakamui mui, e manatu e toka lahi ki ai, koe whaito ia hiwa fitu, hiwa walu. Hiwa fitu, hiwa walu, nai tō ai, ai mi sere, whakamui mui. Pako wholoa mai tau hao. Wholoa e tau hao. Tālunga e wanua taha hiwa. Nā mōku, mea i pēnei hoko ai e tue ki aahi mai e mi sere. Leonga nai hao. Kana kai ke mōreha mo ui e ai. Kana e tō maa maa pe. Ko hiko e ha, ma o lunga huhu ma lui atonga. Ke tō lawe ke kau ngā api. Ka kau ngā api ia, nei i kai. Whiunga e tō lalo au pito e nau, huhu ma lui. Lahi poke, mate ai toko walunga fulutopa. Kau ngā api pendo tau ai Pasifiki. Hei koe whehe ui, nei hua mi sele koe ni mi whea. Nei whau mai ia, kau aka pulu, nei whalau ki Nusila. Tau sio kai ke tunga e mi sele, he ahoni i mamani. Mau inga ki tau whakatoa ngā ia. O Amerika, anau eliminate nā tole mi sele i hiwawhi. Osi mahino ia. Kau nā tole he fuafua laine mua, i hono declare, kai ki te ahana o mi sele nā tole. Ha mea hoka he taimini. Tō e mi sele i Amerika. Whika ine pongpongi ni. Osi toko walu ngeau eni, ko nau puke he mi sele. Ko whonu waini staten e Wanima, lai newa na kamata pe mea he wheitu Texas. California, New York, mau peho whafofuai. Ko osi au kotoa ki nau tolu, ai mi sele. Mate toko ua. Ka atoa fu toko walu ngeau koeni mai, mate koeni ko tānoa ki ai. Peseti e hiwa hono. Nai ka kia hau malu ia. Pesete hi wāno nai ka kia hau malu ia. I ulope. Tau kene Wanima ko hire ange. O ku whakauria tō e misele i ulope he taimini. Koe wanoa Wanima ka tau lahi tahaia ai ase misele i ulope. Ko sia ui au kilu. E sia. Ka ke whanonga me China, halifa ki Vietnam, Cambodia, Thailand, where a mi sere ia. Pēka ke toi tāta haifa ki Filipaini, ange ia. Ko Talanoa koe ki ai,
ke ufonoa he te nau hao. Koe matapā ia ku whaingo fua, he ahoni. Wakapunaka ni ato ngā e, ni ngau e holo. Uwhanua kau o tāna noa ki ai, ko tau halanga tau tolu, ko Amerika e ko o si lawe atu ki ai, Australia, New Zealand. Misele whakamui na tō he Pasifiki, wanoa. Alengi ki tawa kini e nima, hao, ika ki aha misele i he Pasifiki. O longa whaia ngā aue ke declare whanua e wataha koe Pasifiki, ko eliminate pe ko to'o e misele me iai. New Zealand, ai koe o ku tau whakawhalala ki ai, ke tau malu he koe ue e hau me he. Amore pe koe ke whakapolitikare enu koe ke hanga tuku hiwha New Zealand. Ka kou tala noa beke mahino e ngahi matapāte tau lawe ai. Koe toko lahi koe whanau a New Zealand i lalo he tau ni maa. Ke pehe toko whiha i nau tolu, o os whai ka kato nau hoho maloi. O kawai e misere. Koe whika, peseti e valua. Peseti e valua. Whika ini uike ko osi. Whika i maulala. Valua ia kai ke lapa. Ke ta valua he loke a ko sai. Valua ia koe ni ukai ko sai. Ukai ke sai valua ia koe he tōnga koe ia. Ke ta ofi, hama whola e misere, o whema ue ke hike coverage ko ia ke hiwa nima. Ko ilala hiwa nima te ke lawea pe koe. Te ke lawea pe koe. Aia, o hinga pehe e whakatala noa, he ko pau ke tau tawhi, nei mahe hake lea henia ni nei kau ke herd immunity. Ako sa ia he ngau ea ke community immunity. He koe community immunity te upehe pe koe malu i whakakoloa. Ka tuku peka o aike i tānoa ke mahino ki tānoa whakatua koe. Nā mā lere mo afu o lon se prokalampe heni i wawao. Ai tau mai koe. Koe ki wakapuna nā mau heka ai. O si angehe tuin ota koe ni o lere holo. Pea nā whalau mo koa. Pea kuna iai e hena wakapuna. Prestendi se stonga tau taina. Prestendi se siliana. Prestendi tonga hau eiki. Pea kou whana ange ki hoko hoa. Ngāri te tau hao pe. Immunity whakalau maaria e kau mea koe ni o heka mo taua. O pehe pe e whakakau koe kia ki tau tolu katoa. Ai ke toko lahi ai kau malu me ngahi maha ki koe ni e tātua lu. Kai malu ai pe mo ki toinga toko si koe o kunau kei pehe. Aia, te ke whehui mai rewa. He ku whewhea tonga ia. O haere wolo ia o pia ia tonga. Tangut mai kau whewhine ku ngau ilo le rei pea ai whika. He whika tonga, tu tonga ke lau kau ai whanua. O tala noa tonga ia he hiwa, ki he te au, pe he seti, ia tau ko tonga. Neongo koe stawea lahi koe, na toki whai he tau ko si, a mix survey, peko multiple indicator cluster survey. Toki whakapapau i mai tau whika. Ka ton ke merie pe ai whika ia. Ka inga koe ngau e lahi, pe a whainga ta, ai puke koe ki te nof he tumu o ewaresi. Whaingo fua e a u. Tau hi koe ke nofo ai, oku i kai ke whaingo fua. Koe si ngā uea e kau whiwhine ko eni. Ko no whainga e ke puke a tonga, ke whakapapau i unau nofo he tuunga re rei. Ai utau whamalo pehe, taki le lei ko whai he kau ngau i koe. Public Health Division a tonga. Ko mo nau waa koe tāwhataha ki he ngau e maonga koe ni. Ai o ku taki le lei mai ai a sista hafutei. Panai ai mo e kau holomua. O sista ko sela pasi. Iai mo e sista taha ko whanongatu ko. Pisila sovareni. Ka kaina nau whai e ngau e le lei ma a tonga. Ai mi nifu lahi tau whakaongo ki he mea ase social media. Whakatonga ngai. Ngai mo oni koko tala noa ki ai o koko tau whanua.
Don't get what came out of social media. Was yet a pay, and I tell no I go. I go for who you live. I have to have a lot in my eye and misery in my money. Hi, Uhinga. Now, Talafok, misery, Tamanaki, if you got Toluya, to eradicate. What's the WHO here? Also, a small box, a figure work, a polio, a figure Toluga misery. Pero hinga ia ngau e koe ni mono whenga ke whakapapau i koe ngahi vai whanua ko eliminate a misele. Koe whili lahi o tau tole taimini, koe vai ai polokalama huhu maloi. Kau e toa e koe witi he ue sia lahi ngau e koe ni. Ke ki ngata pia no whakamo ua kau ngau e ke ki lawa whai ngau e koe. Ke ne tei toi hu mai mo e mea kehe ia ai peku mo o si whanongo mai ki ai. Iai e whangi loto ua i he whakakau. Au whimau i ki tau kau whakataha. Ki tau whakapapau e malu i tau whanau pe malu hota whanua. Koe misele, koe taha iha mahaki o pipihi au pito. Koe whakatataina no pipihi. Ka pau e a puke ofa i he misele, tene lawa ia whakapukei koe tō taha ono, i taha walu. Ka pau e puke lo sana ia i he COVID, koe tō tolu pe ia e puke ai. Ai kono whakauhinga ia koe, ai mahu inga e tau tokanga ki he misele. Koe anga koe e ausia e WHO pe me UNICEF. O nau pehe koe taimi koe ka hola i huhumaloi. Tau pehe ka vai e tau ngau e koe ni ki routine immunization. Koe fua asi mai koe misele. Pa koe osi pe koe asi mai misele. Whakahoko mai rewa kau tama koe. Ko pōre o ia ka pau e ale malu o pesete walungo fulu o si sai ia. Ko hinga una kehe ai e walungo fulu e pōre o, me he hiwa nima e misele, fupi pihe misele ia. E fie mau i ke toko lai, e kau malu ia. Ko tō lalo koe huhu malu ia nusila, ai ko tolu pe me iai ki tau tolu. Hoa pe tolu. Te tau tu lawa yango fua ai. Patapa e whakitaha ko fisi, mahino pe. Kai ki tau lawa tau tolo o kau noa ki nusila, whakarerei ho mo huhu, na hu mai kau mea. Mea nau tolu. Tala noa pēo ke mea ataua. Mea koe te ta lawa ataua whai, whie mau ia ke tau kau kātoa. Hono tau hi tau huhu malui, nofo pehe hi wake te au. Nofo pehe ai. Oia, ka inga tokani atu. Whia ki hene kau taki lo tuma nau kau whafonga. Mou tō tokani atu, ki he kainga lo tu, kau ngā lo tu, kau ngā maheni, kau ngā ue, si ngahi whamili. O hau ki ka kai mo ngahi kolo. Mou kau mai. Mou kau mai he ko malui ho whanau. He anga whakalotu ia. He ku ke malui ai me whanau e kau ngā api. O ke malui ai be mo e toinga o kolo. Io, ho malui ia ho ta whanua. Ko la vei pe ia, iai ki tō si o tau whanuan. Kai ke nau fu maa whana ki tala noa kou whai. Pe kono ai whakamamani lahi whoke whaenga koe ia. O pehe peo, koe kakai o nau ki whakataupi koi. Whakataupi koi pe ka, te nau hao pe, anga pe hesitendi pe, ka koe ki whakataupi koi pe. Tokoni at pe koi ki ai, tuku pe ki mo tala noa. O te ki hanga whakamalohi i, o te ki ita, mau e moko mo i ke resi lahi. Whai pe ki tala noa. E koe whai pe ne whakataupi koi ko, tuhanga tonu mai, o lue mai ki a te koe. Kore pe, mo wafe mai ki tau whakakakato ai ngā win. Whakaapa lahi, ki ngahi tui, me ngahi whakaukau. Apa ki ai. O to tonu, iai peho tui mo whakaukau, whakaapa lahi a tau ki ai. Ako e whakaamu pēr, tau sio ke whai atalahi. Sio ke whai atalahi. Mo hono fōanga. Mo whainga pē, ke whakapalanisi. Ai tau ataina whakafoi tui. Pea mo hota ngafa whatongia. Ke anga ai nofo. Ai malu. A kainga.
mo le lei whakaloku fua e tau whanau, moha ta whanua. Lewa lewa whakahoha rangatai. Whamalo apito kia Dr. Sausi aho, mi he lea mawhana mo I kuna o hoa tā koe ni. Tau tui ko toa kia e koe ke sola hataha kia Dr. Sausi aho, tālu pē mei tuai, me ngai aho na tau kamata ngā ui mai mei ai, ai toka ngai kina, mo hono o mai ka te ki tau tolu I he pongpongini ai mahu inga polo kalama hu humalo I. Mo oni apito neongo ai ngahi whakawhi atungia mo ngahi tuunga kotoa pē pole ke ngawe koe ni, ka koe tau sia pē ke atalahi, ke whakafua mei ai e tau fua ngawe, pe ang whai aki pē aloto moko moko, moi ofa, pehe me whaakataki o hange koe na mea ki ai. Whamalo ko tui ku tau whanonga kotoa ke historia, mo elito, o mo oni I mea, o mahu inga, o polo kalama hu humalu I, ko one omi kakato ia I he pongpongini pa tau whakawheta ia ki he eiki, ta koe o ku kau mai pē, po ngawe o ku tau whai kau nesi, koe ngawe whakaloto, ke whakamo ui mai a ki nau tolu, o whakatoutou pīkoi, mo ki nau tolu ko toa pē, o whakahangahanga kehe me ngawe ni, ka ke tau whakahoko ko toa ia, ko tau whatongia ko ui ki tau tolu ki ai. Malo apito Dr. Sausi aho. Ko le pehe ni ke whakawhei ai a whakafofonga o Katinale, Patele e Peli Manisela, ke mea mai o whakahoko atu ai lea makehe o hoa tāko ni malo apito. Ko re me moa ke u whangai he whakatapu, ka e tuku moku ai whainga maari e koe ni, ke whaiha whakakoloa, ke whatongia, o ku tongia ki ai motu ani. Ko e ko ki ka venga rea peia, ko e just do it anyway. Ko ka venga rea pia ako I he whanongo ki he ngahi wahe wahe o e kakai o kunau whakahoko ai ngahi nima mawhola o e eiki he tapakeke hoi mo ui. Pekea te au ko eke mau pekea te au e aha kotoa why am I smiling? E he taimi kotoa pe because smiling is a medicine. It's a gift. Ko e kai kei talatu e whare maha ki, te ria na okuhanga o malaki a halo te lie. Ko e na iai ai whare maha ki nā ku lele atu ki ai, ko e ki whakoutua pena ia te au. Pea alato nofo I he tari tari, whakawhiawhia e te whanongo atu ki he, ki whai anga talatala, whanongo atu kuongo mai ere o pia miai. Hoko mai, I he lau maarie o ku whakai ai. Hoko mai, aluang pato e toko lahiangi mau kautari, pea osi pea moe kai hoata, ko tō kehe mai fo I hoko mai. Ko hangeu ki I hau whewheka e fo I hoko mai, pea oku hangeu kai ke whakalotu e fo I hoko mai. Ka koutu I lahi oku nehanga o omi kia te koe pea moau, a homa whatongia, pea kou kore pē mua, nā whaiwhai angeu kou hanga o malakia tu ha whatongia, a ki nau tolo kotoa pē si kau taki lotu, o ki he whaleni, mo ki nau tolo ku mea mai I he o pē. E tuku peke utala noa, I he mahu inga, ho mau whatongia, whakatauhi sipi. Oku ikai ke utui au ia, oku iai ha sipi oku kovi. Ko e tauhi sipi pēia oku kovi. Te utu e ai atu, oku ikai ke utui au ia, oku iai hasipi, oku ikai ke lelei, ko i tau sipi peia, oku ta e tokanga. I taimi tatau, oku omi peia ki ngahi loto whare hono kotoa. Oku eia e tala me malayo saikolosia pehe, ka pau ke fie ilo I ngo mātu a, sio ke hena whanau. Kau ke fie ilo I toke tā, sio ke hene kau maki. Kau ke fie ilo e tau sipi, sio ke he kāinga lotu. Ko taimi lahi oku nofo I whakakau ai, I he wahe ho ata koe ni, oku mahu inga au pito, a e tau maka whetori aki.
I he tapa kehe o e mo ui. Pea kou whaawahewahe ange pē, ki hoko kai ngā lotu, wheitu kou ngāo e ai, o whamai, whakapotopoto. O kua ia e tala noa, a se so where kakala, ko ni mama o atu, neongo he ikai ke tatau, pea moe la a kua unga whonua, Queen Charlotte. E mala e musika, kua ne tohi na ne whatou pehe, ko e whakapotopoto taha, o e mo ui o e tangata, ka koe ne ilo, ai taimi o ku whiungai. Kai hataha, o ikai ke ne ilo e ia ai whiunga, e ne kai, o ku ia koe kai vale. Whamore more pe, i he whamata tua, ai whakatala noa, kai tuku pe mua, ke oatu pe rea totonu, i he tohi e tangata e ki koe ni. Ka pau kai ke ia i hataha, o ku ikai ke ne ilo ai whiunga, o e ne mohe, o ku ia koe mohe vale. Koe lea au ne ngau e aki. Ka pau rewa au kai ke ia hataha au ne ilo, ai whiunga, o e ne whiri whakapotopoto, o ku ia koe whakavare vare. Peka pau kia ia hataha, kia te au, o kai ke o mai, ai whanau, ka kono whatongia, ke huhu, o ku ia koe whie poto. Kou whaatalange mau pē, ke ku kai ngalo tū, koe taimi ko toa pē, o ku talaki atu e wholofola, pia ki a mai, me a mai ke u me atu, ke u sio atu, o ku ke me a mai pia u wakai atu, o ku ta whitaulaki. He koe taimi ko toa pē, u kui tau moni pēia, o ku, kai peke te whakaukau ka mea kehe, kou talange, koe mea pē ua ku whakaukau e taimi ko sio atu ke kui ai. Koe ulak, koe whie poto, pe moisi o lalo. Ka ihe eku marimari ko toa pē, ihe ako toa pē, ihe eku tangane ia, ihe whakatupu ai otua. Whare koeni, ko fufua hueni e whare koeni. Pea kou whia ihe kakai, na nau omiho nau ilo mo e tau kei, ke tau malu mai moha. Ko tarang, oku afu i au he, pea ku mano sia moho ku kia he, ka koe moko e whareni, ko whia ai. I he poto e kakai, whakafou mai he otua e teki nau tolu, ke whai a hono tanu maki e whakataha angani. Ke tau huwhia i o whai e tau whakataha koe ni. Pia whia ai, ai kau tangata, kau whiwhine. Nau to e whatongia, ki hono whakahawhia sino e tangata pa mo e whiwhine. Kia te au koe mea ofa. Ke kau toke tā mo e kau ne si. E taimta tau pē, o ku wau tuu, mō ku whangatoko ua whai whikau. E kau taki lotu, o whakafofonga i atu ki nau tolu. E potu ngā ue mo ui, ka umai, potu ngā ue a ko. O ku mahu inga, kota to ngā ia, ki ta ngā ue whakata. Ka uhinga e o ngolo olive. Ko taimeni ihi o ku tau tau maa. We take everything for granted. I he mamani koeni, o e ahoni. Ko taimi ko toa pē ia, ko whakawhi i mau pē, a ku kau ngā whanonga. Whitu e tolu, whie mao ke mau a ahi ki ai. Uluaki, whaitoka. Ke ilo, ai ngata anga e mo ui. Everything you have, you will leave behind. Te ke hanga o tukuange ia. Ko koe peke ke teu, ho lau marie, mo sino materie, ke whaitoka. Ua, a ai ki whare mahaki. Ke mahu inga ia, i he mea, koe mo ui lelei. Kono tolu, koe pirisone. Ke mahu inga ia, i he tau ataina, o ku fuake at kia te koe. Tau ataina pe koe ki ho mao mea tokoni. Tau ataina pe koe ki ho whia. Tau ataina pe koe ki ho whiri. Ka he taimta tau, o ku iai pe ahono whakangata. Ko e whiunga, ko e whakapotopoto tahaia, o e tangata. Tonga, ngahi tamai, ngahi whae, ai whamiri. Ke te au ko e lau maari e whakatoe tu uia. Ai tangi koe e whewhine, i he wholofola, na aku talake atu i he kamata anga. Whewhine, ko e hau ke tangi ai.
I kai koe tari enu o atu. E kau tangata, kau whewhine. Mai whakawhalanglangi i he pongi ko e ni. Ko uhinga e mau tangi. Ko i kai ke o mai a tonga ke whaia hono huhu malo i. Kia te au e koe whekau ia. Ko hea uhinga o kua tangi ai. Ko uhinga ko i kai ke tamahino ta tau. Ko ngāwe ko ni ka paunai ilo i he whonua na amoe o tua he kai ke whina ngalo o tua ke mate ha taha. Ka whina ngalo o tua ke ta whakaao ngai. E ngāhi mea ko toa pe o ku malava. Mo ni e ko kolosia ku mafa. Ka ku malava. It is not easy. It is possible. Ke fua. Ko taime ni ihu ni hanga pore ki tau tolu i he whai tu ni. I he tamai pe moe whae. E koe hano uhinga, o ku ta whakaongo ki tau aia, kia te au te lapo tala, koe te voloia. Ka iha ngā welelei o ku tau wheinga, ke tanumaki, ke pātoloaki, ke langa, e wheinga pe te voloia, ke ne hanga holoki. I hanga e tau whai whatongia ku whai. Just do it anyway. Koe hanga ia koe e tau whai whanonga. Pe tuku pe mua ke whakaosi aki, ai ki i wahe koe ni, ai mooni oe ngāwe o ku tau whai. Koe taha penia oe kau toke tā, he kuka koe ngāwe, ai kau taki lotu, is to save a soul. Your work is to save a life. So it's the same. O kai ke na contradict, o kuna ta taupe. Koe sino pe tau koe lau maarie, koe sino pe ia o ku whakamo ui he materie. Sino pe ta. Koe ngawe, pe ku mau whai ki he kakai, i he whare lotu, koe kakai ta tau pe ia, o ku nau si ilere atu, ki whare maha ki. I he ngahi whitu ke he ke, o ku mau fua whatongi ai. Ke te au ia koe ngawe ka whakawha o ku mau whai, e potu ngawe, mo ui, tau ki whanua ko tonga. Tāne nei ke mo oni ai whanawhala la a ko unga whanua mea whakaware heanga mea koe masiva. Mo oni ia. Matu unga be he tau masiva o ku tau whaia e whahinga o nganga kai ke tonu mo tau. E whai whanonga o ku tau whai. E hange ku si o lalo ai whanua ki he potu ngāwe mo ui. Pea iri fia. Ko iri fia he ko hai e mo ui fōloa. Ka aku tokoni mai pea eiki, i ne nima ngāwe ke whakatolonga e tau mo ui. Tau whakatolonga e ange lifespan e aho ni ngata pea i he whango fulutupu, nimango fulutupu. Ko e hābeo no uhinga, ko kai ke ilo ai whiunga. Pea kou tui whakapapau, na ko ha taimieni, ki tau unu mai tonga, ki tau kau ngā, kau whakataha. E no langa ako tau whanua, ke malu, tau whanongoa. E mea e toke tā ki ai. Where, ai ngahi matapā, kua awa. Koe hā taua e whai. Ke malui, ai kaha ua tonga. Peka pau kai ke tau lava malui, au tau kaha ua ko e tau whanau. Koe whakaofai, ka koe kaha u o tonga he sio ki he lele loloa. E tupe mo e whakao siaki. Ai ki wahe tu ani i he mo ui whakalau maari e. Ai talanoa, ai mā oni ko Teresia Kalakata. Ka kone mama o atu, pe te whai atu pe he lea whakapiritania, kupne pe he. People are often unreasonable, irrational, and self-centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish and ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win unfaithful friends and genuine ones. Be honest anyway. Succeed anyway. You have spent years creating, you learning a lot. Others could destroy overnight.
create anyway. If you find sincerity and happiness, some may be jealous. Be happy anyway. The good you do today will often be forgotten. Do good anyway. Give the best you have. It will never be enough. Give your best anyway. In the final analysis, it is between you and God. E mo miniti whakaosi, ko koe pe moe e ki. O ku pehe pe ai whakaafe, ai e ki. Ka paurewa o ku i kai ke na womi ki nau tōluia, ke whakaafe o ku whai, ke huhu malu i. Inject them straight away. Whakahua pe, koe pore pe ia, ke teki mau tōlu. Just do it anyway. Ko koe ia pe moau, we are only instruments. We are only here as God's hands and feet and eyes. Kini whakaaonga i ki taua, ke ene, whakonga kakai. O tawange pepe mo e ki toi tuu, whai tāpoi kina ngā aue o ku tau whai, e huhu malo i, whai whanonga o ku tau whai, si au pito ke tau tui ki he mo oni, ka ku mahu inga au pito. Aveni he o pe, mea mai ki aia tonga kotoa, ko o tā ia whatongia. Ka pau hei kai ki ta whakahoko, hota whaktongia, i he ahoni, mo a pongpongi. Who is gonna do it anyway? Le vele vai malanga, to au whātu. Malo apito patele e peli manisela i e lea maari mo tāpua ke hoa tāko ni. Ko tui o ke toi ompe koe mo whekau ka te kumautoro e fua whatongia o kumau whai. Ai fofonga mari mo ui koe o hoko mai. Ke meri e pea ifo pehe ka matao au ke he osi hoho. Ka kai o ke toka ngai kina. Ko uhi ko e ngahi pole ia e ke iaipe. Ka koe whakaloto lahe ho atani e malawa pehe kau mai a eiki. He ngau e ko tau pea tau fuesia. Malo apito tangata eiki pātere. Ko whawhei ai peheni ai pule o eba ngau e ki tu a koine e kau nesi. Ai oknau toka ngai kina ai polokalama huhu malu i. Pea ko e National EPI ko oti neita ia atongani. Sista afutei kene whakahoko atu ai rea whakamalo o ho atako i ni malo apito. Whawhitai ke iki. Tapu mo a whio o tua mawhi o taulotolotonga. Whatapu ke whawhi whakalanglangi o e ahon. Dr. Cecilia Fusfifita. Ka koe tangata, ka koe tareki ta pule, leo. O pot ngau e mo ui. Whatapu kia pātere e peri Mansela, ka mā haatak loto. Pea ko kore pē ke u ngau e ake ngai whakatapu na e o atu mei muani. Ka tāpa mo e whine mo tua koe ni, ke whakahoko atu, ai lea whakamalo o e ahoni. Ta whawhitai ke o tua mawhi, ko hui koe ne tuku ke tau ikuna, ai polokalama, mahu inga o e ahoni. Whawhitai ki ene tataki mo ene kau o tau lawai ke tau ausia ai hoa ko ini. O atu ai whamalo lahi ki he whakafakalang o polokalama e pongpongini. Toke tā Cecilia Fusfifita. Iho o tongia e whatongia o e aho koini. Mau whawhitai lahi. Pea mo e polokalama huhu malu i. Iho o whakawhainga maari e ho taimi. Ka ke mea mai. O hoko koe whakawhangalanglangi a koini. Pea koe whakamalo lahi me ting mauton. O koe whakamalo lahi. Ki he tangata iki pātere.
e peli Mansela. Ko hui ko o tataki whakalau maari e ko whai ki whakataha ngane. I kai ke ngata ho tataki whakalau maari e. Kau ke te o mai, ai ngahi mo ni mea ke mawako mea i. I e whakau ko whatongia o mau whai. Mau inga upito ngahi mea na ke mea ki ai. Ai tali kakai. Ai ilo i ai whiunga. Mga mea kotoa na ki o mai, koe koloa. Ke to ke hoko atake ai whaifatongia. Whamalo atu. Whamalo atu whataki kau koslio ai kau taki lotu. I ho mou mea mahe ahoni ke whakakato ai polokalama o i ahoni. Ato e whamalo ki he tokonta re kita. Me he potungau e ako, he peta ki whanga. Whamalola he peti ko uhi koe. Ngahi fua whatongia whakataha ko toa pēu tau whai. Ai whetokoni aki. Pea moho wala mai, ki tokoni ki polokalama koe ni. Mea maari na ke mea aki i whakataha ngani. O gia e fia. I he pou. Pea moe whakalotu lahi, mono whakamahu inga ai aho mahu inga koe ni. O mahino whoke polokalama, he kai te maulawa pea te ki mau tolu, ka kuhinga e tautou uia tuka ki mau tolu, he ko ki mau tolu, ai toko ni ofi, ki he polokalama huho koe ni. Pea moe ngahi ola lelei ku tawa usia, ka ne tae oa ho mau kau mai. He kai ki tau lava o ikuna ai ngai whatongia koe. O ku hatu ene ai whamalo lahi. Ki he pule wangau ki tua e potunga mo ui. Pea pehe ki pule nesi atonga. Ko hi koe tataki lelei ko toa pe o ku mu whakahoko. Ka ki mau tolu. Lawa lelei ki tau sio ke ngai polokalama. Ngai polokalama ke hai potunga mo ui. O kia ngai ola lelei. O ku mau mi ai. Ko hipe koe tataki lelei. O ku mu whakahoko. O adena e whamalola ke kaulea. Tok tāse aho ke sola hataki ai. I tai mu. O ke whakahoko mai potungawe. Ai polokalama ho malu. Ai whanua. Ko e taim ko toa pe o ke whakahoko ha polokalama. Ai hu malu i. Ko tō taha lo whaika whakakaukau. Tok tāse aho. Ngahi lea meli. Ngahi lea ikuna. Uni whakahoko mai kakai whanua. Pakoutui ko e leo si aho. Ua tu e ahoni. Ke ngahi loto whare. Pakoutui ko ni ikon o kei whakatopi koi. Koutui ko nau o si tuhanga tonu. Ke nau kau mai ke polokalama hu malu i. O kia ia e whakamalo lahi atu. Ki he si ngahi whae o tau kau whakataha heni. Kai ke ngata i heni ka koe o pe o ku mou mea mai. Ko hi ko e whenga ak whakataha ku tau whai. O lawai ki tau ikuna, pa tau mata ai ola lelei. O ku mau he polokalama hu malu i. Ko tui ko tau tokanga koe ki he tau hu malu i e tau whanau. Pa e whakasisi. Ai ngau e atok tasa asa aho pa mo kau toki tā. Pa mi loto whare maki. O wai ai whamalo lahin ki ngahi hoa ngawe. O ku hini ai a sista imaima. Kai pehe ki WHO. Ko tui o ki hene whakafunga WHO. Pa pehe ki UNICEF. Pa mo ngahi hoa ngawe ko toa pe o whaiwhi ngawe aki i hu malu i. Ko tui ka pana e kahi ho mou toko ni. Pa mou poupou ki polokalama hu malu i. Ko tui e whaingataange ngawe. Ka ko mou ala ni mamai ki tau kau whakataha. I he polokalama ko ni. Ko tui o ku to o maa e whatongia. Whamalo lahi ato. Ka ki mou tolo hono kotoa. O kai whamalo.
Ka ki mo tolo no koto ape, ko mo lava mai a honi wha malo fo ki le oi wha e. Ka mai le oi whanau. Ko ngahi lea le ko tau whanongoa i he aho ni. O ku hongo i he kau ngāwe. Te lahi o nau iwi ki whahoko a ke ngahi whatongia. Ko ngahi lea pou. Ko ngahi lea whakaloto lahi. O ku mau omi aho ni. O ku mau toiongo i ku mau iwi ia. Ke whakahoko ngāwe. Hange koe lea e toke tā. Koe mea whainga tā. Hono taui. Ke kei o lunga i pe. Aiwi malui. O whonuani. Ka koe ngahi lea ko tau whanongi ai he aho koe ni. Ko tui pia kune omi iwi lahi mea kau ngāwe. Ke hoko ataki e ngāwe. Whamalo atu ke toko tāko toa pe. Ko tau inasi i he ahon pa koko whamole mole atu. Na koe ke hao te whamalo. Ka ki mūtolu to tonu ke whamalo ia i he ni. Tau tūpe he o tua mafi. He ko ia pe. Ai au ni upa mui kakato. Ke ne whai ho mo whamalo ia. Toa whaatu. Mahalo apito aftei ai whakakato e lea ho atani. Ko tawa o mai whaken ke whakaosinga e tau polo kalama maho inga e aho ni o ko toi whakawhi ai pehene tangata e ki paratele e peri manisela ke ne whakahoka a loto whaosi mo tāponi a ke whakataha angani mahalo apito. Mo mea ke pe mo ki olonga ke tau hiwa. Ka maa po opo a ke pe o tau ngai ahon. Ke tau lotu. E ki ko e ofa au goi moana moto bea hifo mai e tāpua ke o tua mafi mo ne kalasia. No fo ia e whakata angani, whawhalanglangi. Ma ki nau tolu ko toa pe, si kau toke tā. E kau ne si. E potu ngau e mo ui, o ki nau tolu toa pe, ma pātolo ake, ka whata, i he whatongia koeni, o e aho koeni. Whai tāpua ki nange mo ki mau tolu hono ko toa, kai ngalo mau ki whanua ko tonga. I wa whai tamai, pa mai alo, pa mai lau maare maani o ni, e meni. Pe koe kakato ia e programa maari e koe mo maunga i he honi, me he senta whalaanga koe ia o whaane lua. E hanga kai ngai whikau koe ia ko tuku mai, koe whamanatu atu ai mau inga ai huhu malo ihi. A tongani hano toa kau whatopi koe. O tō mai. Kainga tonga. Ilo a ene whiunga. Ka wai whatongi atu e me Broadcom Broadcasting.
me fa roa website ni alea asa ka mo kio al pati kisina ko sa slovaka momia